Ebusianfo ye tieto bibia ha ya Ayekoba TV. Me pacho on subscribe ya na wa subscribe to Ayekoba. Ai. Ena nwumre me ne oba be twetwe nkomo. Me pacho emma wo remfi se obe share na wa like ne ye thumbs up no. Eyi no ye like. Inti the more I will like the more na video no ekọ nanim. Iti ebusianfo ene me name me bra Westwood ene minua ba ba be twetwe nkomo nti no ebusuafo me pacho on like ya na wa like me page na wa share so Mr. Westwood, welcome to Ayekoba TV. Yeah, thank you. You're welcome. And me no nkomo bi na aja obi ato ache me na mse da bi oye o se Ayekoba yen semre bebre me nua ba bi ne frɛ me e na o se oni abamu bi atena ne boyfriend o matena be so odi opɛ asɛm ne tu aware asɛm ne tu nanim o mutena be 1 year no e na o ka kire be ma ne se onye ne ho ade o mo nkoya se de be ye ono so e be gina tum se o ware ni e na be ma ne se on twen kakra wa hwɛ nimu na 6 months afɛ de be ma ne se oniska ska kakra owo no enso oba no so omo budget list omakwaje fra busuafo no wo na woni me na aware decoration oba no so ono so pesa aware ne ye fine ska no so owo no bra esua entimi nye de ompesa omo ye no krampo mu half eto oba no decide yes okay ne mirror say my boyfriend no say mirror say ye fa ni na hyew ene sa de a wo ye adwumanti enkoji loan kakra e wo bank woje ono ji kakra na me nso maje kakra na ye dia bom na wa ye amana ife because aware just one chance especially wedding ye wedding twice just once almost person ye wedding enti no opportunity we on fa so na tese onye na ade ne nye fe na ono nso se waware bu nu ma on pese be ma no ebe gu nanimu ase because ne nafofo bi aye bi a omo ye ne kama pa nto ono so ahye so pese oye bi ena be ma ne se onye and Obana said the BT as I hear back and forth to Obana feel say Bayman afedi na adjust on penny beam. Enti or the two men him senti me nearby said ye Bayme obi a ya plan say be warrior ye go our real kwaso. And now we admit ye beti me etua enti ka yen kwaji bi nso na ka enye fe because one chance na ye nya no ye nya bi wedding die unim say ye nya ne twice enti ye nya be man say da bi enti oba na fe say be man mpe no enti na won pese ne obeka no obedi so no and am say da bi asem we die be ma wo enti me fa metu be manim na be man emma me adwen mi wo mi nua ba aduonu so ho no so beba abekere de oba no so adwen enti mi nua wasu da nwumre me ba bia wo se na me frɛ wa na asem no no Yo. Mada was my sister ba Ayekoba. Asemi de emu owerem na emu nso yedu na ensemi de wan hwe no wan kan ye in the context e de abotoye beba na e de nti ase be brain pa sometimes no na akoye bibia wo ho nti medical achia wa hwefo no watiefo bibia robe join in later bia no me de nti akese e ma no na onyuma pa wo ye o Facebook de akoba bia ma obi edi ho adanse say problems ba say ya solutions are de ba na na eboa awarefo eboa brabo mu nsam nti ebebo modern ase ye be show nkra na waye ne mo na akọ ada social media network so na oka asem we a mefa asem ne fa peme free tro sam kronkron ni mo tro sam ne tre say no kre se be ma edu ni mpani fie so oba so du ni mpani fie so a be ma be free ni na ne naja fie oba so be free ni na ne naja fie no ma bom aye honam baako na chese aware wo hwe de tro kronkron ne fo aso na se onyankopon a obosro ne asase ene de aware as an institution e de chair eye enipa ana adasa wiase nti aware de anka enye bone na mmom kwan a ye fa so ware ene ne ya ye nipa ye de no ma chichiri ye hu bebre na ene akoye se wunya hu nkonkodu empempenso bi a untimi enware nti aware de anka ya de pa
Okay. Na say ye ba wasem ne so ne wasem bisa obisa ye dia. Ene ye beka ne say baby adu no say o kwa akọji sike bi dia akọ ware de me mfo aso. Me mfo aso because bank bia ni ho anase credit institution bia ni ho anase dwumakuo bia ni wa obo besia obekọ akọka kire ne say ma me besia na besia na meje no ne botaye nyina ne say me de kwa akọware adwumakuo bia ni ho obema osa abosia ne da se otise obi akọ akọje bosia de akọware a se adwumakuo ni bedi hu no kure na ode saa nkrata na kire wa ukwa obi biara waje bosia no bia ni ho a watworo wo mse saa bosia no de kwa akọware bia obetimi atworo so de kwa akọhwe ne ho yare o de kwa akọhwe ni bibi ho yare o de kusi ni dan o de kwa akọhwe ni business mu eno de eye legitimate ba se me te we se me bobosia ma nkrofo na oba se o baba beje bosia de akọware nya de abema o because aware no enye business a edi sika bi bebre fine ebi mo atimi akọje bosia de aye ebi amadwuma na amoye no musika eba no eye mo nti mo credit rating was ra ye betimi de amamo na mo de akoye but me advice say obi enkonkoje bosia emfa every say okona akọware wi a sometimes echirasem no eya na edoso bebre aware owe obi eni wa wakọ aware hu school akase media meti aware ase enti media menya ho certificate enti me kwa akọware me nya problem aware bia mu no problems wo mu bebre a asase na wo kom no wo kom na wo kwa anim no problems ne be sha ase aba enti se na wo na akọji sika twitwi dibi na se wo de koko se aware mu na se aware na anko the way a open na eka no abada ne hwanka because enya ade anipa na woni ne kwa aware mu no wo be ka koka che ne se o ma bokanti no ye nche ne entua wan hwe wo hu yie kra na ebi aware jai mu no ye be se abọ ka wo ho because Ghana ambra ne kire se wo kọ na akọware oba na se wan fa kwan paso amfa nya na otimi je wo honom e friend no akankasa mu no ye se usum no prof no obe compensate no obe man compensation because one what say nimbre what say ni chance e bi kra bre na aware no e bi ana obi kra so ani wo no so ana person ware no enu ti e be gi sa Africa ni na e ma no so e ni bre bebre ti say mema obenya du 30 e kona se we nya aware pe na starting adwendwen because ye nyina nim the way Ghana ye sifa hu ye mafa oba nya 30 pe ni asha ase ye draw conclusion we adwen mu se wo ebia wo ni suban ana se o problem nti no ntimi ware ye nti oba bia wo ebibre mu anu se aso bedu the age 30 there na waware okay bosia boy de kwa ware mu de me mfoaso aware enye force ye nyina anim ye tete bre the way aye maame ne papa no e ware ye aware ni nyina se obeka ko hu abusua na de wo bia se abusua se ye no no waye nanso enei asofo no so agi aboso se even poko ware efie de na o me ya asori de a asori ni ehu se wo ye warefo ehu se uti boni mu ebo adwaman nanso eno enye ya mamre eno na akoma enei emembru bebre na ewo kroma se a omadu omumpani fie so anka so omware no bebre no mpeso ombe den ombe ware because sometimes no cost na e kan ware no e sika twitwi dia abemu abi timi kasa sika na obi timi dia share dwumam aye dwuma ma eho abanfa so bebre amom ene the least so obe ware na eho decoration eho no ma be hye cars akese anuane ebe din san ebe nom ube komu no na obru over 100,000 which is more than $10,000 oh yeah bebre mu ate eno ye ne ketua mu no ebi kra timi ko ma ebru sa ko eye 200,000 250,000 inti sa oye oba oye bema na se oba na se bema na one ne tena mo ahu se ne ho so a obeye ye sa no mani bia sa utimi tena se aware no eno ne abusua bible mu aware no obi ankwa nkose gown
Anko tena kai mu anko people. Eye ya ne afa saa no ma ne de ato ye ho so. Enani aba be kai ho ama abeye ekon mu ade a sensen mayo ne ememu a efefe ba ekon mu ene ama aware ayedin. Nti ene wo hwe a emabunu no bebre wa adwaman mu just because yetimi ware. No so Ghana ya ware ene ya mamre a ye de ware ye papa no ne ye maame no de ware ene ni efia ware so wo ye no wi a amamre ne amane kwan so no ye de oba no den ehye wonsa enti se wo ne oba te wo ne be mate na se ne hu so ne hu so oba ye sa no ma ne nyina mo kona mo koye efie dia mo amu betimi a hye mo atare ti se shirt ehye mi no mo akwa asori dem na sofo abompa ehira mo so eno ano no pressure bi enim mo bi ama pressure bi enim ene se wo frame me so we wedding we madam for now frame se me mra wa ko chichichi akukọ nam ne ho champagne ade a me dia me ba be no mako me ban so amu fried rice ni me twins akukọ nam ni srani abasa no ma we no mako mi fie etira asem no ene wo ne yere wo no yere ene kwakosu loan a mo akwakoje ho be nso ware wie saa no ekoji loan ware a sometimes ejuma ejuma gu na se wajuma nkosu biema na wajuma se na wajuma nkosu a obesi de atu aka lo inso akwakoji sika na akwakoji no san ko tueska ne pepepe o it comes with interest ensi hu ada ho no enye sika ketwa ene ye interest rate kroma commercial interest rate ene nam over 37%. Ebi kra ko as far as 40%. It is a ko na kokoji sika sa o de kwa ko ware na hu si hu kwa 40% on monthly basis, so compounding interest ubesi na etu aka wa hwe ya oba ware wie no na e ka mene wa ma ware na akoko ware na kra no enije bia enye den emmem abre bia no wani abre nam wa ehye wani aso esese otu aka ne free ho ansa na wakoma ato yim enti se ubisa me a me de ma dwene wo say enkoje bosian be ware de me mfo aso na mfo aso chena. But there are circumstances bia obi wo hono ma oye adwuma bi uwe na adwuma ebi asa wo tam sika ne preko pe e de akwa ware no ebi ni ho emre so ye den eko anase bia na oba no ya ye no ho se bia se me ware so mo hwe mu mie no mu income e ba mu betimi akofo loan in as much as say ye betimi atete mu a mu betua sa no ma ne ntem eno nso wo honom mu betimi agibi dia den a support mu ho dia ye but say entirely wo kwa kwaji loan de enya de amefo aso bebre because echiresem no eya na edoso our rejaye wo ho adwuma say wo ho yare wo ho bibia timisi wa abrabom life is uncertain unim de da wani mo chena enti se wo kona do ho ko hye problem we mu se wo kwa kwaji loan de aware a se sa normal we nyina statisia how would you take life besi de akọ wani mo abrabonim kan sum se sa sika na okoje no eye seed money a aka obetimi de asha business mu a ana obetimi de aye sika odi be dua ho ama ware ni sa ware am ware sika me de dua ho se ye de ba ye investment a ho ba emfaso a yeso de boy ho bra enipa bebre kwa ware mu kokoje besiane kokko ware no bebre a ende omu yie eye kakra bi na omo so omo ye better no kra no the challenges e de bre bi mu no na enye challenges ketwa e de abre bi mu that's because ehun si hu ne no ma no eya na anu ohye obeka kwaje bosia se wo de ware me advice wo say yes because bosia de eje a adwuma na de because insi hu eda ho insi hu da ho nti so wan fa nkoye adwuma enya ho fa so anfa metua sika no dua sika no ene ne insi hu na at the end of the day no na okoya na obai because kana akoje ne charge insi hu wo ho nti sa wo de ko na de koya akokọ nam ne money drink any decoration ni coat akese ne Benz muda mimi hu ne san fa so ni so because wo de koya sa no man nyina we adechia you become your normal self uba o normal self mu a sa normal na you realize no unya kranka wan ye because here no de emfa ho who invite ya ye beba baby ye baba ba nom ni ye ko ifia akwa kope baby ada
this one na e wa chiri no eno ye wo ene wo yere asempe nti me advice you bia kakra bia betimi aye wo fie wo ye nkwa de a wa fulfill amamre ene amane side wo wie nso a akwa sorry e ma sofo bia ama pressure e ma sofo ma me bia ama pressure say wo ye bibi na ye fe aware no ekwa ni jemu a eye wo ne wo yere in any case wedding akese na nya no na ema ni je ba enya no ene ma aware so Okay. yentia se na ewo muntem no any life after ye worry ya ye wo life I live you ube live life ube hweba ube hwefie ube ye yonkopo na ye nya wajapade ana wo si ufie a ube rent bills nkitinkiti ebe nam ho abanyina you have to sort all those things out sa no ma no so na wutimi ye ma oba na one nete na ni beje na so wa ware awie na afepe na ye tu afufie unye sika krantu ya odan ka oba na kra wa akwafa no be say aware we a wokom no o de ne ho hyem no eni je nim because aware kra ma na me ho ba be den e ba be kire me no enti my young couple bi a oba no emfa na ni nto so say obeka ko loan regardless of the pressure nipa no onye ready say ono obe konti asemu a na ne onya oyere onye ready say obete wase some be bibi kitu bi ana obetwen say ho be so so a ene no onya oyere ja no no nko na ye adwumaden na wanye sika na fa ye de wo pesa onye den wonye enti say obisa me initially a ye meka fa ho no Materials. Mr. Westwood, na oba said the worker oba ni be man so ni. And ye me no nyina na yate ye ho asese ye pese ye di loan. Nti say ye kɔ ne ye kwa wale na se na ye twi makwadie. Se ye me no nyina na ye twi makwadie na. yes on say oba bia e relationship mu ana okwa ware mu a say enye ma be ma ne kra owo tirimupo bi say eye den a ebe yie enti owo sa arehemu no e di ra aware nim the fact say oba no wa rehemu no nkire say obetena mu sa akwakosi awie ye da bi oba bia pa hoto oba bia pa dia ade wo oba bia pa dia ade wo na mu nso onya mu gidie na onya ma rehemu a eno nkire say obenya omu abotre sa akwakosi awie because ono so wona fofo a omo so akwa aware mu omo so enyi ewa aware nim efefe aware mu enya aware nim mfaso enti se na one ne ti ase se o yakwa kwaji sika ye de aye aware ye ti ase ye twi makodi a fine but on tena ho se on twi mako forever and ever ndi onya life soup obenom onya akukọ na ma obewe onu so nya kwan tu kwan ko Dubai a obekobi na ni beje nti the fact is say what was say initially the ye nyina ye adwuma nti ye nkọ ne nkọji loan fa me ware a kan hu say within that short period no when to me settle sa aka na mfiri ho no one shall say man good life and live here Come no minini me no nyina na ese etua because ye me no nyina na ese ye kwaji loan no. E na reception no so na ya na wedding no some crofon so charge nti ade che no so mo ye de ni beto so na ya twen no so de e de etua ka. yo enokre but adeche no enye so certain untimi nkofo so obi aso mbeche wade sa uti ye na wadofo no ma bibi wo munsem no mbeche wade na etimi til kaso bebrede a praising hallelujah eno de ene wanya utire didim na ene ya obi aho hyehye no okrom ha se ya oba wadi ono asara nwumre no kra no ebia na ohun de obedi nti sa memre nda no so we invite ni sa wo ye wedding na ube serve yourself achicha akụkọ nam na emukra anya bidi akofie emu serve yourself dia ene sa memre nda no wadom no oba no no so aba be di na nwumre aduane wo ho no akofie akọ eden akọje na home enti se wo ka so yes enukra ye nkọ ne nkọje ne mfa me ya oba ne de fine obeti ase because aware no muslim ye hu ne se animonyam hye ema oba no kan hu so sa amamre mu no Be man de enye no nyam sema o mo ho. eyen monyam sema mema but kesepa no ma No. kesepa no koma ma because oba bia na ware enya bibia eda fo mo ma nti so oba bi nya ware a eya hoho ho ama no eya ni jesuma abusua no se yenso e ba we etimi enya ware nti mostly ni de en monyam hye bebre ma e ma no more than e mema no nti se
nya say ni je no na say okoje no de be ware a eche no betimi aka kire say obema na ware oba oba mfa ni sika nsa ware mu ya mamre no bema na de oba ho ade nyo no ma ekọ abusuan akọkọ ware no oba so enye sa enei na ya ware sem na akọfa broni aware system na ba be kan wunti na enei obema de bi ba na oba so de bi aba ba mamre mu no mostly efie no ma no oba ntobi sa no ma na ye todi koma abusuan no oba ntobi mostly no ma o ni sika kom eye decoration no sa white wedding aspect and oba ni sika kom atare amese da no address me makeup me nwie me mpaboa eno na mostly aduane e be ye ofie eno na mostly man ni sika kom oba bi no wo be ka se me ma osika se fa koton to ma fa be ye me ho ade eno ni ye purely omo ye sense o person aware ni di mu e na o person aware ntam because o tra se wo che enti ono atimi ebi wo kra sika di nyina na de be ade kra no e ma ne firi ma na abosom no de ma be ma ne se fa na kwana kwa me ho ade se be be hu se awale ye no kre obeye pass obeye asie because se abontiso for practice wo oba no mu na watam sika de ama be ma so fa nko ware okra de en nguase ma ye be hu sa ware no kra na se wo ho pre wo ho abo ho so unya ware ni bi nti na watam sika koma be ma so nye de o me wati bebre na ye but enya de e be do ma no se o mo be ka nya de o mo be ka enti mostly no so no ontimi so nyina so nka say yes oba na aware because nya de a oba bi kra nya sika de ama be ma kra nya de oba be ka onka enti mostly mema no ene ware enya oba na ware enti se one ne kokoji loan na adechi ye ware wie na ka cho so no wontua bia ontimi nya na hwe ontimi so mfa nko ba wabusuan pani because obema na ware nya oba na ware enti se o ye bema na oba bi ma pressure so yenko je busuan ne mfa nko ware a emfino ukasa chere no na wanti a baby obekọ no ja no nko e masa pressure ne mfa okra se ukọ no akọ ji busuan de aba be ware there be eno de enye bi da as bema se bema okay me na minia westwood edue no me pacho o so a won so betimi e de o contribution kakra aba na yama ema na te ase se unye ready a ma enware ai ema yen kogege bosia emfa wane after aware no problems na we chire no doso responsibilities ne doso e we chire kola hwe nyinse bu okra benyem krompo no na wutimi nya adwuma na ni nyina aba beto be ma ne so nti be ma to say me nua bi ana madamfo bi ye bi na eye fepa na wonim ni botom wankobusa ba bi onya ni sika free ye enti no wo die na wo hu so beso no na waye ne sa pepepe se de be ya emfa adwendwen ni o haw bi amre wo after awale na wo ti ofie na wo dwen wo ho no aha enti no abusuafo eye ene eye adwenkyere enti me pacho wo awo wo so wo adwenkyere bi ubetimi abaso na wo so wabeka wo de se ye gi loan ye de ware nye kese ebia obi begene de kese ba obeje kitwa bi ebi ye 10,000 obeje 5,000 na wo de aware a ana ma ye kura because ensa we ni nyina anye pe it is o kasa wo hwe de obi aye na wo so aye bia ebia na wo mfi enya nuru ho ti se de we obi so aye no ye nyina nim krom ha sei wedding akese akoso at the former wedding akoso bibia utumu se ye line cars wa ha ebia bia be 40 and 50 cars ye nyina nim ye ra despite ball worry na sing wedding of the century cars are ye launch ye mu Range Rover Escalade Maserati Rolls Royce Land Cruisers Jeep no so aba challenge o ama obi an so especially celebrities no onu so person o cost level no eno na the problem say brain youth no eno pa na the problem say brain because nipa na o yes ade no ono ni papa abobra our ready atoto din asimasi 2020 asimasi 2000 yes nti sometimes na ba ne sana usu kwa bibi kitu abi dia ase de chese one year bi kra no na ede sa sa comparison ne sa no manaba yeah but ene no hu ne hia so ye
who are worried cry. Exactly. And yet, no who cry here. The here is a obana or dini bebe fino. A sitting pana or dini babetan, and one here. Okay. Well, but youth na ebano have reduced marriage to that day no event no. Sa sana ye besa no dressing na ye be dressing no pictures na ye be twa no eno na ye reduce wedding to. Enti ye nwene abrabo na adechi a ye ba be hye ase ne realize say hey se say de ye aware for e kwan ba ne ye hye ya abrabo from now and sana nkwala bia bam na nkwala bam nso kra kwan ba ne be fa so aye na wo sha abrabo ase no na see a dream first and some ye be worry no crowd. yes One and no say abrabo ne ye kwhye say after aware no and they say first ye mfa ye nim ko the aware during the program na kasa no yes my ye mfa ye nim ko so ke hwe your friend is saying after life after marriage no after the be ko so am adue no me pa chow ene ye twetwe nkomo afa aware ho ese se edi loan na ye de ware anase ese de awo bia wo ye ne saa na akọ ba nti minia westwood abeka ne de wo so eden na wo de ka de support of pene so ana wo pene so yo medate akwenya wo de amame medical atia ya hwefo ne ya tiefo nyina omutie yen Facebook and TikTok to the inchakasiya komo omunyina na asemu a yeah kai in a way no die immediate ya minyu aba ma na ka na menfuaso okay menfuaso de te genim sa ware de e fakasiya na no ayo mi oba no na wo shirmani onyam ana me ware nsan ware biem me ware ba akupe enti se me ware ba akupe ya wo shirmani nyam eni ade o ba ye betu anim bia e se wotumi ye mame because ada ne pe ena ware ne wo ho ye bia ye wie se wuji loan aware no enye ti se e bia e ye bone ana se stabio ahobrase customer e bia se nyansani nyansa wo mbate bia obehwe sika dodo a obeje eno ni asem no okay se ne dodo ni mu no ena se oba ni okuru no tenate na omutumi eden ho ba se o ka se ye nji loan ware bia na ne emi nwan ba ma me nhye da nte wase ta because bia me aso unim se oba de expiry date e wo me ho o ka kire me se me ntiase a me nkan wo na wo ye aduma nya sika nsa enti me nkan mu nchene ansa na wanya sika na ware me ana Mr. Westwood expired date in ka o ge na na me tie pa oya dama na unya 50 years kura 70 years na opesa o ware 23-year-old girl kura obetinya ware yes ba mi ami yo obai te minya bra mi 38 40 mu a na se nyame ansane amehwe mi a aware ho ba ya mede enti se we hia mi a wo se opesa o ne me bo brei mi twa posti da ben na wa ye aduma pesika ne gu ho na ade astemani onyam no and there's some in your bed, maybe do one of run at the IMU. There's our enemy, never one. And you know, so one. Okakra one hour one. Mr. Medicacra wabeba. Yadni a peck a crash or so. Nadia one Mr. Fair said now to the other fee. Minya Bema, Tautia. there be me so me tie ase sa won say aware no enye kaba style na atwam aware entwam o aware te hoda na so why wadwen say wo be ware e wa amamre ne amane kan so kwan so no aso aware eye asori dem de fefefe te say de ne na amafo ye bia eye sika ne kom nti sa wo sika no mpo na wo ho so na esesa wo koji bi ka ho a me mfo aso sa because busiabo ye nye busia mfa ni yanum ukoje busia na wo de ya ware a eti se de wakoji sika ndi adi wanum busia so wo
edinsi ho nenam sane kitwa mu o sane kase mu o insi ho da ho enti sa okase o oba na expiry date ya account no esese o ware na utime wo ba aware wo is a different institution altogether awo ho is something different altogether awo entire aware ho because obi ware wi a automatically no nkyere so obenya awo Okay. obi nso wo ha onware ye nso anya awo obi nso aware onya awo enti se wo fele se eya awo nti na ms expiry date ka ho de a chill de a ubetimi awo eno nkyere se for ho na ko ware ubetimi awo owo nso eno nkyere se esi ho kwan se wo be ware ubetimi awo ma nyina awie no wa ya ware what you say ubetimi awo ma awie no wa ware on ma wo wia na afi o sa kopo ba afofo na waje wasi won so enti ono pe obewa no ai secure no se mi kunu yes say enu nti na me kire wo say wo ho so a wo kakra wa na wo kita no empre ho enka se wo pese wo nko ya ware kese efie de ne pe enu ne aware no ana say wo be ka ko e court aware that is say wo be apply ko near list within 21 days near confirm no akwa ware Mr. Wesu do to ma hanti tie o ka no okay Mr. Westwood we are bema mon ka no kre so ba no betna dai ba ku no wa wo pay one amount wa wo pay two amount wa wo pay amount aware ne ya wie asa da bi yan wie ye minimum crofo bebre omo ne omo irenom awu ma mienu miensa san na omo ware oda wachi osi uniama onu aduane ma o oprapra wo dem oye bibia enti no nia ye oba ya sha ne kawani a oye no yes ni isto a sha ne kawani no ti da ba ku mo me ye the same thing okay enu ti e ma me bebre we evidence aha ebi wo ho a do ye nka se eye ni nyina na se mema nyina teta but mema mu fa kestiana teta ana menka say I want it and I want it. But oba many onyam Mr. Obi be shame start to know who said I was shame. there be the point of say expiry na account no na expiry na account wo kwan ben so Ye bi na won ware ya kra o ya oba yes o oni suban ya nka so oni suban a o ene o si su no wa money bra ye but omunim say bia be ma na no ne ne tie no ana bema no antia say yenko pesika ne yenware se me ka say mi kunu e me no te me nipa me no te ware me nka say yenko bank nkode bank sika nyina ne yenfa me ware but kakra ebetumi ayefe ayekama no ye betumi akwaje e dia ware so I am pastor person we try it answer na yekwaje sika no ye mi enu ya betena say me do stay na wo ho ahina ya ji asoso na ya jiwie na wari ya wie kura sai na ya tia no ya den ya tia we did say na 21st century ni nya be ma onkofa oba onye adwuma ento ho so onkonko wari oba onye adwuma no aka say bed ni nyina beda wo so definitely oba na ukwa wari no is it that say onu aye ne nsa no adwuma ana say oye aban adwuma enti na nyese bia o kwa kwaji sika ni nyina na wunku awa ba be tware wo se atua sika no bata ware de eye ni monyam hye ema oba no so wo hye mani onyam na wo ti mani afi mafefu anim ni mebro no mpo se maami abra wusia wo so amastu ba ma de ka wa be sha wo sa ye fefefe no mi ti di se ye mi anu ti ase na ye sika dudu a ye betumi age a ye betumi atia na wa hu eye na nipa bebre yanyi sika ware eye sabi ebi wo ho ya adwinfi na me kwaji wie na say aware de 6 months na egu na say loan na ma kwaji ni na sika na hye enya me kwaji wie na say oba ni suba be sisa na obehiri tra me konso bebre the reason in say mama bebre ntimi person be committed akwaji sika aware oba ni say they always have negativity behind and how wie o ware wie na obetra konso o ware wie na ware na anye ye no ja aha but enka enya boni me de mi hu ne se
ye bone men ka say yen kwaji loan ntia yen kwaji loan na yen tumi tia ana ye hu entumi nso basa wo kakra na wo no yire beti asia na makwa kwaji kakra so aye na aye pe kama bone biara enim mini abema Okay. bone biara Now, my son Bisani say, yen nim say life is full of uncertainties. Ebi awari wie na what prepare yariaba ba koda dem on come mabium. Loan na ya kwakoje no why ne better than the responsibility. Fani say ye wari wie obema na kade mostly e kan bebre na e mema no. Obema ne be kade ma. Ujidi say oba no benya saa enije ne ahotoso ne say mi tua saa ka we loan na me oba mu a me so ma bo me bra akra me hu ye ni ababe ware me na afa mi tua loan hu ka. Eno ni problem no because negativity behind and when I mean your words would have about you. I didn't brand as I start with the wide prophecy say, Mitchie Canada, what if you that is life uncertainties. Sasa wa adwen call because enipa na one na edele no. O ye nipa bibia betimi asi. Enunti na se woni oba etia ana ba ne bema etia kakra na mu benya no enye force se nipa list na abusuane de be ma no enu de eye force se woye no wie mpo no wantimi anya asori dem a asori de na utimi se watare se na mi se ya na moko osofo esira ma oresa ma so ene ena mafo ma na aba ne mpesa wedding no oba bia ni we ne obeka chen se mi ni sika na mo abusua no ma ne de ma bre me ho anya na mo ye wie a ma me nhyɛ me white long sleeve na also se okaba na usili ni enko asori dem ni enko shira so oba bia ni wo obepene saa ono so pe this is enwuma kese a ye bebo no wadi asa kese eno so mfa so bia ni so when we say yes any ebinim raise your warranty obi apeso okosa standard yeah standard no yes that will be standard na ya raise no obi apeso do eti ye ntimi nko ye local one na first ye ne da say no de etwem etwem ne kra bi nya kra nka efie no ma no kra no omu nya biom de ombe ya ne se ye nko bonyom ye nko sa ma me na me se santare be mienu miensa ebim kra timi sesa enan omu sesa omu sa mpre nan yes enu no nya ware aware ne ye the life after say na wo ne wo yire be ka kobobra enti say wo sha ase as a young couple na wo de bosia na ye sha abrabo ase a ebe wie usen enwie wie as enije ni say ebe ware awie ni ye ndi obi aka what the ye nkongo tu obi asika wahu ye nkongo ye obi nma medan ye ka enu ni aware ye no ye ti okra ni ye nya de ebe di kra ye ni beje since ye ba be bo pono say o mi kunu ni ho ye ba be bo mo pono na ma edin sedem enu no na mo ware ya na mo anware enu asa mo de pressure na eto mo am ho so as young couples a mo ba up enti bosia wa aware mu de enya de pa kra se wunya bi anya abotre efie de no hunya so se efie de ne pe kona koye no eno so ya aware equally uwi a wako aso dem mo ware ye over the weekend ni amamre ni amane e kire no wako akoye waba sorry sa sorry osofo nye de inshira unya ready say oba be chiche coke ni fanta bia mo bia u ni sika fa akukọ nam u ni bibia yesira wi ya wafa oyere uko mu fie aware na eno ano no ene o wie sai aware na just otu ko nim kasa de ebe kasa afa ho ye be kan bebre afa ho kasa wo mpeso beti kra ye be kan bebre afa ho but eno de enhwe ho ma obi ayi kra ma me ye odadwe enhwe ho kra ko na ko sa abrabo na sinti se the same our race here the tetuano said ya wo castello na ware no enchire sa ware ni begina no sanso ne ye na fie tetua bi nso na nso nchire sa ware ni begina na mu ware ni ka nim eka enim na begina
And yes, I am fear the active one, and say, I am a half of what you are in a trust. And you jump by a wedding. And you jump memoir, and you jump mem, or Barney Subaba sister, yeah, that's him say, Nancy statistics no yahwe. this is some movie and standing line. I understand that I am that. It is so celebrity. And you know, me system, me system, na me the best to the call one. And no one. Because I know, baby, and it's here, am I at the Kawa Ashanesta? And no, nya boni o. So who aso so na wo yes a no ma na. Mr. Sammy wants to stand and watch it. What if you him? Your boy, your mommy, and me, dear, said, dear star. What if you Meti ase. Oh, na me, dear, said, Ni nyina meti ase na mmom sika na wo de yes a no ma no eni kwan se eye bosia sika. No, or by the quack was creating our constua, or the quack was in our constu. And no sa no eka enim. Now constua, or the quack was in our And no sa no bosia bo enim. Original constu. That why we're ready to a while. A bad in the bear managing lonely warrior. Oh, dynamic, a young just yet. And disappointed would be. And one at the end. But the reason in here, remember the prayers I just hear when I get to a and they say, only and a possibility no against a bonny destiny high. There were babies who are in the Kunatana say, AJ Bestia Aware. And no more to the fair, or much your book carry or be anti or master. And to the south, and kept 2 hours so bad, and cast yet. I was ready, Begina, a begoose to a begu. Me nfa me argument ni nyina sa ware ni begu anase ngu nemo ahotsere na edi bebre eya warefo no from the beginning no and only problem me argument nyina ne say obema eya ware kokoka dem a what happens ye nyina nim say obema na ware okay nti yakwakoje bosia secretary o sekesi o na say bema afra ware no bema eduma say bema yare kadema oba no benya say ni je ni say mi tua aware no ka na quiet say de oba no mo na eware be ma no say oba ni tua na ni oba no na aware be ma no amamre mu so oba aware be ma na ware oba won be bia me nkomo ni fi ba sa aware no so mumie no nyina ba ba ye ba ko enti say ya ba ko what the promise say obu afo and I am stay when you acquire and America no sometimes to be a while and then money baby dream stay oh yeah and mum say would the baby board and would the baby table so not a sustain it there or just say oh I better than the bema and on what better than your bar and then my problem you now know you now say hey and I what you are your proud that you must sustain me and I into on what better than your bar and to start Odo ewa kumem. Odo eyentiasie. Enfo hu stay. Yenima worry for the bra. Oba na tuma sustain dem ma. Pastor odo no pa adia emema ennim wo ma hu nie. Adia emema bebre ennim wo ba. Se oba do pa se no kware mu odo wa. Enfo hu ni position na oye. Enfo hu ni sika ba ni nsem. And for money, I do more year, or better that will form study or the Abu Brastia, any of one no better than I do. By someone power and then some more. By so power and for Mussolini or your president of Ghana, and for Musta or no your Coca-Cola company head, or the of Okua. So, baby man, I bet this watch no be a crana Okua, or the Instagulechi, and put the more as the mouth. And to say, I better say, and I better say, hey, obey me funny, or drum the city I made done no, and the sun just see where Bemua problem be anyhow. Uber to me swap for our record to be ya never to me about. And I mean, need to say, or be a wire no musa or whatever on pepper crown munachi, or be a wire and I just saw the one piano, especially a mama. The Bema be needs the car, one poor to baby power, but I should have one bra, uncle for the kind of that. There be a no credit.
enkrofo bebre aware de bosia ware anei bank for tata mo enumaku ebo bosia bebre tata mo a wo mu nye sika kra ntuaka Jenya send in sebu kra no akopɛ list who sika no de be ware wo kakra wo ho enti aware achi ahokyere de emma because ahyehyɛ ya brabo yie ya fo ye fapem ya mfiti prako pa ne ware ye de 3-4 years na aboaboa ye ho ne aka kakra so ne de aware enti anya sɛ ye be wie amobi abeti asem ne nyina ɛyɛ ntiase be pacho minya west there be a honor there mentiasia because enkrofo ye nyina anim okrom ha sei enkrofo bebre age bosia de aware enei akodane oyene ni kona na ma mo enei bank for airtime mo abedane problem kra warerin because bosia ba ye tata mo oba se ene kokotu afri ono na me pacho so ati ase asa na bosia na oba nim se obema no koje bosia na o bebre ya no munim bebre no munim won se aware ni nyina no emu anije ni emu akonode ni emu ayi nyina no ekoma ma no credit ni koma ma no nti oba bia aware oba person na aware ase nyina bibia nko yi enko fefe enko sepe nti mostly ema no na bebre omni pressure to mema no so mom ko je bosia de ba be ware so ati ase ema na aba no they are only thinking of that day until once me nua ba ne kasa no o se sa da no ye meda se me sesa matare emprensa na metimi ebonyom na ye mamesa na meti de dada me konso ne ade nyina that is the only focus they are thinking about as a ma one mo nwini say aware no ade chiwie na say ye realize ye who say yes me am nie kofi nie amansu ni a eho na ya no ma adwen koho eye that day ni pe inti bibia be kom sa aware no sa da ne de say 100 billion krobeka to say kwaje na kraba say there's a refreshment na a man ya adwen wo say or person wedding na say serve yourself wa kono wa yi akokọ na mi preko nam se ho fa se kan no watwa akokọ wa ha say krokro wa ha tilapia wa ha banku wa ha te say ye be ye nnuane ni bebre say ho no so ne kan wo no ho so ne kan wo go ye ba ne de ye ba be di ama wo okay ye ba be di ama pepepepe ye be tu ase nyina ansa ne akoyefie ye ko wie na afi ade ache na odo yire akofie people ne akosi wo fie no afi ade be che na woni be ba ho so say hey e ka ba fie e say de atome ne me yire ne me nyame e ho no na afi de problems ne ba be ba wo say wo sorry because oba bi anya ware pe o expect say ne kunu e be hwe no o ye aduma say den kra de bi amanika oba ni sika ni sika ba be ma ni sika ye sika what you say nti oba ye adwuma expectation fa ni sika mebo afie ye wo be ma usika na hwefie usika na hwe oba enti a man sika no de o say mimi sika yes ba me sika ye sika what you say nti se be ma ni tua loan na se e bia usika kra ba ho susua na o sha ase kakra na se o ma sa ni jeni sa ahoto na se se onya waware mu pe na the problem ba oba bi obeka se na me nko akra me te kra no na manije me nko akra me te no na me sika timi ehwe me nti se maba ware mu a yese no be bi sesa o mabrabo mu what you say yese no be sesa ho no na afa de wo tua lo ne ka no no san the pressure ba beto so oba yese me twika ese me yese ese me di nuane ese o timi di pie call out ese me call holidays no san wo say no hu se na be ma no wo scan to no request se na ma ni na no sika na awo no wo service loan na untua nwie okay nti sa wo sika no kra wa ketu abeba no na bank na te dadada e service loan wedding loan okay nti afa ma bi ni wo ho na se onye oba na adwene mu da ho bebre a obete wase se ye kwakọ ware no sika se na kom nti no esa me ma ne bre na otua sa no ma ne nyina firi ope ofile se na me ware na me sika 2000 me ame toto me nyama afi ma ware nso ame ana me san toto anuane edi da bi afi na asase de ntawantawa bi ba the problem nkitinkiti asase a wo kiti e normal nkitinkiti o mu na bibi kakra bi na oba na mu na no obo na mu ne na ne eboa no basa afi one day na boom na atija ono ankasa me nua
anonim the way No, be ni nuanom so edom so bandi so wa hu enti me de me mfoa say yenkɔgye bosia fa nware kakra na wo no wotimi nya to efie no ma na kɔna kɔye na kɔgye aware no kɔgye aware no ba sorry a so wo sofo so wo nhyira so nti wa anya bibi kɛse a fia sorry nim pa sorry foforo na kɔ ne nhyira so ma wo enye sa even enkofo bebre wo ma ye we bi efie de ne pe but after 10 years a normal to ye mom no you could see them say oh or send ire no nam or ye blessing or ye say no why any big a hono na ni jaba because obi amfa pressure meto so na wa ball bra e na no mesisi ya ma na wo say wo share oba na ni munyam ye di 10 years ye di 5th anniversary ye di 10th anniversary ye di 15th anniversary fe ebi kra de e so sin o wedding na o ye obi 10th anniversary 5th anniversary it me yakase sen wedding na omo ye because abre no na sika ni ho bebre enti enya force enya pressure enya gidigidi cry mo ba bia say en kan tro say expiry date eche no aware enya kabasta entwem no aka say aware atwem nti minti mi ene ware na ebusuafo aware enye kabastai ene twem de me nua be man pesa o kire ne me nua bai aduenu nyina ne se ne wo bia o so ebeso so bia no power who after that na saware talk mo betimi di anniversary mudi anniversary no na that time ska wo a wo betimi aye ne kese na chese aware no elija aba ne si ade pato sika ni bi ni ho no mo a na mo start obra no mo dream after aware no de ebesi mo nwi aware na mo ko refreshment na ye be ye nem se no na ya na ye nida so bebre obi ba na o se na enya duane ani but obi na akose no wo wie no de kom na ekofi na na okuma kwa Mr. Westwood me da wasese me to me nsa frɛ wo na wo bae aware enye mreketu edue no me pato Esther opon wo bibi kakra beka wo de mi nua ba ne edue no ne Westwood akan ho a me baso no na sister abusia for me chiachia ye di oso me baso no maka bebre mi betie Mr. Wesley de na Queen so de na metie kakra will both side ni nyina because you see no our no men me hu ni say higher competition yes sana se see no me hu no say ni nia we ware ye ni de na ye fe atade a wo share no like na brother ka wo sana ho na ni ye keka ho inti se drum me so de ya so nyama ne nche so na ye friend is saying Queen kan say me day but mimi who is that I am a near baby or home. I will say yes share in the future. Especially say the money ni Emma name Rosu be bra. I say a busian bona moko ye chile be most simple who share let the how be bedroom. I will say Muyen kakra. Kids will be answer. Oh, worry will fear fine. Oh, worry was sorry them are fine. But say, when is say a young day, as I was so nice. Nti me yose me ye mama nse nyina who be say yes. Miss so ma worry. But next no mo be worry awie na mo kwa kwatele fie no. Ni edi echire no so no na enye easy. Also bi ono ma me hu bie wo be worry awie no. Na I say you see kra no mo be no madakra ne ano di ma wo. Ti aware ne de so wotena se na odwe wani nyina ne odo ene ntiase enye kuru kakra kabia ye bi kukuru ene kire se ye ware na se me soso ma ware nye sa na ti once obi ehu se wa ware no me madwe no wa ware enye ne kakra ka ube kukuru amewiase nyina ehu anasa ma wanyonkofo busuafo hu se yes akosua so na de finally wa ware so woni ebusuafo ba ko mienu kura hyedem na nyame wo mu a wa ware me kura de me madwumi no me prefer fia ware no kura cha asori dem a ware na say wedding no so fu betimi abefie aba abishira so me yoba
but was said will be a taste tea. Okay. Name it, and we no fear. Yet we are sorry, them, and yet, but I was some mushroom, and that's a mushroom. Nay, you say a day, and I say a was so many naso. It's no sabe man a copen or the ban, I say, ye very compessy can near the year word, and not move at the fear, dear Namubedi. And I say in the future, and a dear Namudibisi. Tia was sent kakra. Say waiting and once and away swatting and once and I just say, what to me, dear worry, na fair. Maybe a Mrs. Somadri and my sister. Yeda Esther Opon. Yes, sir. Eda Esther Opon nso ayede ase ono so abetre na adwen. Ni nyina na me sister ne kan no. Ni nyina ne entiase aware, ni nyina ne entiase. Bibi kakra bi na de bekoko hu abusuafo no. Omo te ase se enye busuan a omo asam de o so odi fa bibi kakra be hu me keke. Se be me hu se me ba no hye won sa no. Wutimi ye no a asane aka nyina ye afefede. De aka nyina no wo ye amenkrofo hu se won so wa ware ne fa ne emfa hu tutu obi. Omo ye kan ware 2020 one gams ni whatever no omo wosoro omo untimi omo standard no e wo high enye yenso ye de e wo low nti obia ne de nti ne e wo ensa we no obia e wo ne de patro de obeye ahobeto sa na ware tie nti minua westwood ene adue no Esther opon medamase sem nyina obia betimi a kire na adwen e wo aware semi mu nti me pam chow se wo obi betia no a Mr. Westwood e kwan da ho Mechia my brother Mr. Theophilus Fuga and then ya fan or committee mu almost be steer affairs of election wow 2024. Mechia ne pa na machia my brother so Samuel Eduasare ono so boy dwuma den pa me sure say nwumre dia as a mreco bebre na wa brenti wantimi anjoin but okay next time no obe join na bibia ye fefefe mechia ya hwefo nyina so. okay ye man congratulations dear Yeah. or ya fan committee chairman no me ba cha adue no o obi tia no Okay, that is it for my money and for almost a way more almost. Jack is just to come up the boss not me who watch it not hit me up. Who watch it? Why are busy and saying you don't hit me up? It's Jack don't papa shizla and it taponina. That's a you go near the pack get your baby that. yo yeda Esther de mute no enti yeda obi bia so ase Esther so wo obi tia na obeba so na wate nipa no ai se wo no bi so tia obi a me da ma hwefo ne metiefo ase me fans me do ma nyame shrom se dan de bia no omugu so ehwe me omo subscribe na omo like na omo share ai like ne de hia me pa thumbs up no me pa cho on saka notification bi na wa like ya mame na wa share mo foforo so bi yesua ade bi wo na yenim nti e frɛ omo wo nim de e wo ho na omo so aba na omo be kire ya adwen nti wo de bi ato koto dwem na wo so kwa aware a ohun ya wo be ye ho enrase anya obi ayi bi nti sumi mi bi nti medamase abusuafo nti obi bia